buhaton nga ri ang rotunda. Sir, kita ko kasi ang usawan magsumpay na si Silex o kining NCR o kadang na kumpay mo. Mingon nga doon ako no'y kadang kapot na noon. Okay. Sir, thank you sir ha. Sir. Buhaton nga ri ang rotunda. Naog ta diri. Mangrove areas mga igsuon. Kaniadto mi kanaog ko diri. Makahinomdom ko nga aduna pay payag ngani apan na murag naguba kaniadtong milabay nga bagyo. Tara mga igsoon no? Na nakita sa kilid gyud sa aning toll plaza. Kanaog ta diri aning mga kabatuhan. Comment mo below mga igsoon. Ilabi na tong mga eksperto sa mga bato. O unsa kani siya nga matang sa bato mga igsoon. Ay. Boss, nahinay ta kay dangog. Nami kay labang dito mga igsoon no. Sa kung tanaw murag malakaw ra na. Naata karon sa Cordoba mga igsoon sa gay bangbang ni siya diri. Alang sa to ang weekly update. Karong adlaw mga igsoon paninguhaon na to nga makahatag ko ninyo og full update gikan nga ri sa Cordoba hangtod ngadto sa SRP Cebu. Alright, di na ta magdugay mga igsoon. Lupad na ta.